ubushyuhe bw'indengakamere butewe n'imisatsi y'imikorano ishyirwa ku mitwe hamwe n'utubano. Eti joto ambayo inavuka kiasi inayosababishwa na nywele ambazo zinatengenezwa na wanadamu ambazo zinawekwa kwenye kichwa, na hivyo ambavyo ni vibano vya kushika nywele hamwe n'udukira na ile mibano yesu mnaitaka kosi gora dukanaza umutwe. Eti inabaki ikishikilia sana nywele, ivyo bitera amaraso ageze mu bwonko kuvura. Hizo inasababisha damu ambayo inafika katika ubongo kuganda, nuko bigatuma imisatsi wari usanga mwigenda icurama. Inasababisha na nywele ambazo ulikuwa nazo zinaenda zikiwa. Imisatsi y'imikorano hamwe n'utubano bitwikiriye icyicaro gikuru cy'ubwonko. Nywele zilizotengenezwa pamoja na hizo mibano ambazo binafunga makao makuu ya ubongo, bishusha cyane kandi bigakangura urusobe rw'imitsi yumva. Eti vinachemsha sana na vinasisimua misuli ambayo inayosikia, gutera amaraso kujya mu bwonko ari menshi. Eti inasababisha ndani ya ubongo mnaingia ambayo damu nyingi. Ibigezweho by'utubano n'ibiziriko byongerwa ku mutwe biremerera abagore kandi nta na gito byongera ku bwiza bwabo. Mambo ya kisasa ya hiyo mibano na hiyo kufunga nywele ambayo inapatikana kichwani inawalemelea wanawake, na hakuna urembo inayoongezea juu ya urembo wao. Ahubwo bituma umutwe ugira indi shusho, bali inasababisha kichwa kuwa na ingine umbo ama sura nyingine. Umusatsi urakururwa, nywele inakokotwa, ugakanarwa, baadaye inafungwa, ukerekeza utagamije, inaelekezwa mahali ambapo haikulenga kuelekezwa. Bikaba ari kidashoboka ko imitwe y'abagore bakunda ibigezweho itekana. Eti inasababisha hizo kichwa za wanawake ambazo zinapenda imitsi y'ubwonko ishobora guturika. Unasikia mishipa ya ubongo imepasuka, maze ukavira mu bwonko. Baada ya hapo hiyo damu inavuya ndani ya ubongo. Uko rero ukabona uba paralije igihande kimwe. Unasikia eti umekuwa paralize kipande kimoja akitumike. Ijisho ndirirebe neza rimwe. Unasikia jicho la huko alionake vizuri. Benshi bataye ubwenge, wengi walipoteza akili fahamu, wakawa wehu, bahinduka basazi batagira ibyiringiro. Wakawa wehu ambao hawana tumaini tena. Kwa gukurikira ibyo bigezweho byangiza, kwa kufuata yale ambayo ni ya kisasa ambayo yanayoharibu. Ariko nyamara imbata zibigezweho, lakini hao ambao ni mwatumwa wa maendeleo wa mitindo ya kisasa, bazakomeza guhambira imitwe yazo maze bibavire mu indwara ziteye ubwoba no gupfa imburagihe. Wataendelea kufunga vichwa vyao viwatokee ndani magonjwa makali ya kufa kwa ghafla na kufa mapema. Mpamvu abagorozi tugenda dusoma ibi bitabo, kinachosababisha wana matengenezo tunasoma hivi vitabu, niho Imana ivuganira natwe, ni mahali ambapo Mungu anaongea nasi. Usome ukagarukira ngo mureke kubaho umusatsi utazi ingaruka zabyo. Ukisoma eti babambo ni ya kufunga nywele na uyue matokeo yake, uzakomeza ubikore wibwira yuko ndara gahato k'imyizerere, utaendelesha kubitenda ukizani ya kwamba ni kushurutisha kwa imani. Ni hame kwa abagorozi badasuka cyangwa ngo bahambire imisatsi yabo. Ni musingi ili watengenezaji wasisukwe ama wafungwe nywele zao. No kuyinyereza titubyemerewe, bali na kuiterezesha kuleka ile maproduit haikubaliwe. Tugomba kuba abantu naturere banyuzwe nuko Imana yabaremye. Naomba tuwe watu ambao ni wa asili ya jinsi Mungu alituumba. Nta mugorozi usiga iminwa, hakuna mtengenezaji anayejipaka midomo. Azineza ko kumunwa anafahamu vizuri ya kwamba kwenye mdomo ndio rembo rinyura mu ibyo kurya n'ibyangwa, ndio lango ambayo inapitia ndani amo chakula. Ntabwo azahashira amavuta ngo asige yayandi y'iminwa, eti hata paweka hiyo mafuta ambao wanaipaka hiyo matilo, kuko ayo mafuta nayo marangi ntiyakarangisha ibyo kurya ngo bityo. Kwa maana hiyo mafuta na hiyo marangi hauwezi kuikalangisha chakula eti ukaile, kandi ntabwo amara iminota ururimi rutaragera.